misy zay koto zay any milaza fa tsisy dikany fivavahana kristianina fa avaliko eto amin'ny collision misy aloha azafady androany zany ny afatrary koto ataovy aleloia mafy alleluia fa ny andriamanitra eto vela ny andriamanitra ivavahana eto atolotra manokana ho an'ny koto atolotra ny koto zay resaky zay zay mahatsapa le tena le koto tsy mino an'andriamanitra ny ambadika any izy ny mahalala ny koto tsy mino an'andriamanitra zakany an-tanany zany ny afatra ho anay orakoraka mafy alleluia miarabatsika iaby raha alainareo fanampiarapiasy avao toy vidéo ataoko androany toy zany de vidéo réaction par rapport amin'ny vidéo ny hitako ny maray natao ny namahora official misy page namahora official ho anjy mahay namahora official zany anatin'io vidéo io dia ataotsika hoe manao fanehoan-kevitsy fanohana any fanehoan-kevitsy natao ny koto lilay mahitsy ambaza zay anarany iny somary lavalava zay natao ny koto mikasiky kritiky momba fivavaha zao aloha anisan'ny mitovy hevitsy amin'ny koto mikasika an'io resaky fivavaha Madagasikara ka vidéo androany toy zany dia hameatsika en tout cas hameako lohateny hoe ny fivavaha a Madagasikara sy ny fampandrosoa zay zany le lohateny eto ka boaky miala an'izay le noty le hevitsy zay ro zarazarako eto ny raha tiako ambaraka zao hanao réaction wasako zao teo zany mikasika an'le vidéo io fa andesiko zay réaction zay andesiko manazava maneho hevitsy mikasika an'le fivavaha sy fampandrosoa a Madagasikara voalohany aloha tsy misy ataoko hoe tsy mana alahelo na tsy misy problème zao mikasika an'ity lonoko namako mpivavaky hafa pino hafa d'autant plus que zaho ho resatsika anatin'ny tantara etoa ny pino manahaka an'izay koa fandantsio de zaho zany niala baka Madagasikara zao tamin'ny 2001 tamin'ny fialako baka Madagasikara en 2001 zaho ny mpivavaky mafatsapo ataoko franjenahay sy ireo zay mpivavaky tamin'ny chapelle messe française amin'ny chapelle amin'ny collège Sacré-Cœur tao de zaho anisan'ireo mpiservi mafatsapo tao isan-kalahady misy azy ndraindraiky zahay mon père avao ro manao ny lamezaineo satria tsy de nisy tanora hafa misy sasany menamena sy ny tariny bref ka lafa zao amizay niavy en France atoy 2001 zao niala baka Madagasikara niaraky ny volaniko teo nilitsy légionnaire ndre atoy zao mbo nahavita nivavaky isan-kalahady nefa tamizao fotoana zany lafa iha légionnaire latsaky ny 50 service tsy mahazo miboaka en tenue civile fa tsy maintsy mandeha en tenue de sortie moa tsy fikahany azy tenue miaramila tsy maintsy mipasoky tsy maintsy manao akojakoja sy ny tariny tsy de déranger le raha satria lafa a Madagasikara koa manahaka an'izay lafa andeha hivavaka miakanjo soa miakanjo maotina miakanjo malio miakanjo mihaja lafa andeha mivavaka tenue iny koa fa sandra fa mihaja de tsy nampanino le raha sakalahady mandeha fandraha remarqueko de zao lafa avy a Madagasikara lafa zao en France atoy mandeha mivavaka tam fotoana le zay donc 2001 ataotsika hoe raha notevako entre 2001 et 2003 toy na remarquez de tsy maro olo l'église tsy maro olo vide imaginez-vous en France atoy ty l'église faran'izay bevata tiaka maroany l'église atoy kelikely avao hitanao chapelle zao fa la vo misy tana raiky tana be raiky tsy maintsy misy l'église bevata ty vide l'église zany hoe amban ataoko hoe 3 rangées amban voalohany re avao presque misy olo de misy olo kiraikiraiky afarany azy mena tsy mandeha alohany refa zay avao faharoa anaraka an'izay olo be avao ty anaty le seul moment mahafen'olo an l'église io de Pentecôte, Ascension, raha fety manahaka an'ireny raiky, baptême raiky, mariage raiky. De lafa misy faty ka anaova lamesa farany alohan'ny andevenan'ny olo. Zay avao. Fa ankoatran'izay tsy maro olo le l'église ary jusque nanko zao mbo tsy maro olo avao. Raiky zay. Nefa tana toy, tana France toy ty nampianatry antsika ary nanao forcé antsika hivaliky kristianina ary ny traité anireo ataotsika hoe autorité spirituelle traditionnelle tsika gasy ho mpanompo sampy reo indrindra reo olo reo mihitsy ro tsy mpivavaka toy zay na remarqué zay eo zao manao zay bon misy raha tsy mazavazava ao toy ataotsika roy mipolitsika koa tantara kelikely 1895 annexation ny Madagascar 1895 1905 zany hoe folo tao après an'izay en France atoy voa voté
ni lalàna sur la laïcité. Les lalàna sur exactement décembre 1905 izay voté ny lalàna mikasika ny laïcité. Le lalàna mikasika ny laïcité de séparation de l'église et de l'État. Donc zany fitsipaha tanteraky ny fahefan'ny fiangona par rapport amin'ny fahefan'ny fanjakana. Donc reo olo zay nampianatsy antsika fivavaha, reo olo zay niansista mare biby, reo olo zay nanao an'izao hoe tsika mpanompo sampy ary tsy ho tafilitsy amin'ny amin'ny paradisa laha tsy mivaliky kristiana, reo olo reo mitsipaky an'le fiangona tafara tato i la preuve volaniko anao en 2001 defa mahita za taminy fiaviako ato defa mahitako hoe tsy maro mpivavaky olo reo, olo nampianatsy antsika ny fivavaha io, rozy ro tena tsy maro mpivavaky ary jitsika ananiko izao afaka manao pari. La ohatsika misy fiangona ankoatran'ireo période volaniko hoe mariage, misy faty sy ny tarin'ireo ka feno fiangona matetiky fandehana tolo mahitsy zay ary maro olo mainty mivavaka ao, zay mahafena an'io fiangona io isaky lahany. Raiky zay. Faharoa manarakaraka an'izay. Apetrako le fanontania. Asiodiny fanontania apetrako aminao aty. Entre ty mpitory fivavaha noho ty mpivavaky, ia ty miada amin'ny fiainana isanandro. Laha ataoko amin'ny finoa kristiana, fa zao kristiana zao tsy afaka miresaky finoa hafa, fa kristiana ty ahy, fe afaka resaky hokasy kelikely, hasokasiako resy kelikely koa ny finoa silamo bakeo fa amin'ny kristiana aloha resaka alao eritseritra ry mon père roza Madagasikara mipetraka ia, mipetraka an-trano vato, mandeha katikaty, mihina, miada soa, tsy mana problème amin'ny fihinana sy ny tariny, ary tsy manao rakitsy, tsy misy jala latsaky njozo rakitsy anatin'ny raha io. Ny pino zany hoe reo zay itoria fivavaha kosa anefa reo mijaly. Manahaka an'izay koa alanao papa en Europe aty, manahaka an'izay papa miada mandilatsy n'importe quel français de base mipetraky en France aty, la ohatsy qu'en France na Italie na peu importe na en Europe, atao apetrako ery koa iny dinidinio de anjaranao mamaly azy. Ty koa raiky alino lafa mivavaky mandohaliky, la iha hitolona mitsanga. Ataoko transition raha zay andesiko mivola mikasiky an'le hymne national tsika. Hymne national tsika tahionao ry Zanahary ty nosindratsika ty iada na sy ho finaritra sambatra tokoa zahay. Tsy misy fandrosoa afaka apetrakinao amin'ny fivavaha ao, zany hoe tapitsy amin'ny fandehana an-deglizy ao zany ny ezaky tokony hataonao mba psychologiquement zay, satria ny vavaky tsy resaky manomboky toujours manomboka amin'ny resaky psychologiquement zay. Toy misy ohatsy hymne national ny MDRM. Ary antiatsika laha henteatsika fa 20 taotsika nanzao mahaleo tena miaraka am'izay hymne national ny hirako to lehany zay mandohaliky nanzao Madagasikara. Mandohaliky la même position que mivavaky ty position Madagasikara henanzo. Toy misy hymne ty hira fanevany MDRM. Personnellement zao tsy MDRM, la ohatsy ka mila ambarako eto ty positionnement koe zao va MDRM sa padesme, zao plutôt padesme satria ty antony samby nitolona hoan'ny fahaleovantena nareo fa le objectif tiany ho tsatsara lafa azy le fahaleovantena tsy mitovy. Afaka ataotsika resaky hafa koa iny débat hafa la ohatsy ka tiatsika atao. Fa tia volany toa na zao tsy MDRM lafa misy raha mety tsy maintsy volany hoe mety, lafa misy raha tsy mety tsy maintsy volany hoe tsy mety, ary eo anjaratsika kiraikraiky mitingy azy. Fa hirany MDRM de manao an'izao mitsangana ry tanora mijoroa satria sahia ho lehilahy vazazay sady andro no sady ora mijoroa satria sahia ho lehilahy raha hoy zay Madagasikara tanindrazana sy ny tany danao hoe raha manday anao hitolona, manday anao hiasa, manday anao hampiakatry an'le firenena fa tsy hoe tahionao Zanahary ty nosin-drazana ity sy ny tany. Mijoroa mitsanga zay, la ia tambitsanga amin'ny firenenao, ia mila mitsanga fa tsy mila mandohaliky. Azonao tsy misy action mandohaliky, tsy misy action fampandrosoan'ny Madagasikara ka azonao amin'ny fandokalifa.
fa la iha ta hampitsanga any Madagasikara mila hira faneva mimotive anao mipose anao hitsanga hitolona zay mahavy devise Tulia Maheva hoe tsy maintsy mitsanga tsy maintsy voalohany entre parenthèse tu as udine koa raiky ty silamo za vao raha hosaky mikasiky silamo to ataoko à titre exemple voilà fa ty silamo tompoko mivavaky amy Coran silamo baka amin'ny arabo Mahomet arabo Mahomet arabo fa tsy gasy Mahomet arabo fa tsy tchadien Mahomet arabo fa tsy malien Mahomet arabo fa tsy indonésien de Mahomet arabo le Coran amy soratsy arabo raha volany amy Coran ao mifandraiky na en relation directe amin'ny culture arabe ny judaïsme mitovy amizay koa ny judaïsme juif de misoratsy amy teny hébreu ny soratsy anatin'ny Talmud na Torah de hébreu ny raha tantarahany Talmud na Torah de miresaky mikasiky hébreu ny raha tianara hitanao na amy Coran hita anara arabo la amin'ny tsy misy anara gasy amy Coran tsy misy anara malien Mamadou amy Coran tsy misy anara anzay tsy misy rivo koto tsy misy anara manahaka anzay fa any Mohamed Ibrahim tsy haiko anara manahaka anzay avao tiany la amin'ny hébreu koa manahaka anzay Johan Lioka anara hébreu zay la manenty bouddhisme sary ny Bouddha mazava hoazy fa sary asiatique kirimaso soratsy anatiny ao soratsy tibetain raha resaky anatiny ao en tout cas le raha resahany le bouddhisme de raha mifandraiky amle kolotsaina misy amizao zany ireo tanà zay mitanjaky ary ny christianisme à contrario le christianisme de ino baiboly jiosy ro ny adopteva de natao hampiasa hoe toy ty religion tsika eto mazava hoazy Arabie Saoudite aia enany zao ty fandrosoany tsy amresaky vavaky fa miresaky fitanjaha Arabie Saoudite zao tsy hanaiky anao mihitsy hampitsanga l'eglise amizao zany la ho an'ny olo zay mipetraky en France eto antanenareo zay olo mipetraky en France eto fa ty fitsanganana mosquée eto problématique bevata hoainy le vazaha faran'izay tsy tiandrozy tsy misy olo manaiky Chine ameko exemple amy Chine ohatsy Chine eka hoatsy amy Chine la ohatsy ka misy chinois kristiana tsy manahy fe tsy ambany fahefany Vatican tiako volany amizay de zao hoe ireo firenena zay niadopte finoa tsy mifanaraky amy ty kolotsainy ireo firenena reo henany zao ray farany mpivavaky me faharoa anzay farany mahantra anteo mbaia zay mpivavaky mahafatrapo iabiaby kristiana tiako volany tsy avotry zay mpivavaky mahafatrapo iabiaby manahaky pays musulman en Afrique mijaly rozy aby lafa hinteanao français reo nitsipaky an'le feva donc le feva zany fait raha tena dangereux laha tsy mifandraiky amle kolotsainao azay anisany antony nitsipahany ny frantsay le lalàna nanaovandrozy an'le lalàna laïcité justement haindrozy fa le fivavaha kristiana tsy tokony mihitsy handay an'le fomba fisaina an'le vahoaky zay nampialandrozy azy io impolia kelikely mikaraky an'le hymne national ty la hinteanao hymne national ny français tsy misy resaky hoe Njanahary ampio tanàna etoy mba hivoatsy anatin'ny enimpolo tao zay fa ny hymne national ty aux armes citoyens armez vos bataillons ary ataoko fa ho androzy mipetraky amy tanà hafa any la hinteandrozy ty hymne national ny tanà zay ipetrahandrozy tsy misy resaky fivavaha zao très peu kelikely avao tsika sakalahady manao ranombavaky ary le ranombavaky farany toujours ho an'ny firenena tiarovo soa lafa lareo mandeha mivavaky an'eglize any ho an'ny firenena efa depuis enimpolo tao nanaovantsika fivavahany ho an'ny firenena zay ka zao
la ia hamboly ka angadinao ony tsy mahahaly antany eo fa impirimpiry nanoharanao tsy mahahaly antany ty hazo ty voankazo ambolenao eo tsy mety mitiry avao de ia zao laha olombelo normal ve de mbo hotohizanao avao amin'ny angadinao ony no mbo voankazo fa hainao tsy mitiry avao ro ataonao anoharo koa hafa ovao angady mila voankazo hafa hambolenao mba hitirina ankazo taninao fa tsy ina avao insistevanao ka tsika fa enimpolo tao zay tsika no toujours ho an'ny firenena ho an'ny Venjanahary ampio tanindrazanay ty lafa tsy mety masaky amizay henanjay alao les zones de confort am fahazara hoe mivavaky fa ino ampla amizay lafa tsy mety ovao zay doko an'izao hoe tsy misy fandrosoa azo amin'ny fivavaha zao tsy misy zay le vidéo tiako natao androany magnan'io mba samy tonga saitsika iabiaby fa tao fa tiany le lalina ohatsy ka tampandroso